Cima san baji itu lami na ying te namar balai wan wat dawai te hakani kijaka kalong ma wan wat dawai kan ni ihap man be te kamen namyo ban sim nomor lupa sim slip lupa kumtu no kumajula skiwi pat kijaka ba yo ban sim nomor lupa ndai hakani kijaka Long kaba compare ihapan be beda kamen ihapan yang lain tiltang ikwa ban yo fast kumbayo mengam taksi dia nadu dang step hapan wana lapo yang ni nadu nrio beji tikmot ba ayo fast ma ayo lain nakmat isu pek untuk perlok menobawan hadian menobawan baar ne balai itu dia semua napat kowe namar ba kita step ala ban khilan step aduh sau bijing la ki bros kat tu dai PE yang akan lo kiamat ma temar lajur ta sensai ngai minta tinggal kam slim biang la sotenan lasting man man ngala ru ban khidang step yang ba ke jingki step hi kumut ba ya kan ya kami dan tengah ni bentai kumut ba ni ngilakkan insting man ilde exercise belum melakukan ti belum melakukan let's skip untuk belum melakukan kai belum melakukan tu kemud ba la ayu la sting mat na te kermen ba indio be ya kemet ke kia wat la tentang awan kena hang cekak sumdawai umdai bang ada sistem kata la ko ina ki sistem doa dai kwa ba anuan sumdawai adu banda kuit ba dari sistem mah di barbor semua nga di parlog ba tapi hikmat sumpi pisau ba tapi hikmat sumpi pisau ba ikumba judi dia kani kadai ka singli jongki parlog mah sini setai Henry hikmat cina kisau lemar ba nestom hikmat bikin dengan ni ipi mentah ba gadon hakani ka caka herbal ice care and wellness clinic Dr. Iris and Kaba okey gadon hakani ka caka simdawai hikmat mah mencuali kita nampak hikmat jangan sistem tu datang Pak ngam junang banyo tia dengan tia ru kemud ba kadai dan sekenta penta pemenyin adu ba sistem jangan hikmat siliang lagi dengan tia ru kenom kapsul ngai dai leng ba banga wan sim dawai hakani ka caka ini Dr. Iris Cabama tinggal yo no ya ka cingkuat kan hikmat dengan tia asu dengan kap la pun sia hikmat la so pun ta ke jingkia amdan su pun ka jingkut hikmat jangan mereka adu mentang kadang yai peng pat ya ka jingwan sim dawai jangan kini kejaka mar ngasu ide ngasu hab ngasu yo hiru ya ka jingkoi ini scam maki parlo ku apa pidan kanu ka jing sitom pidan kanu ka jing pang hak mek ke jongpi teleng ba ke jing yarap jongki doktor kam kung san he ke dei be ke jing ai bor jong banalor ba ke jing yarap jong banalor bangin dio pat ya kamen kap koi bakia hoi na jing pang jing sitom ni melalai hi namar ba kini kepercayaan kebayar kepedat tengdaki mah tulai bun beri kejepok kejepan ini kali panem kucu kejing dan jong kejing jaklia mah kejing jaklia hoi kami nangi hiki beri kita kejing jaklia jong kamarian ngai bangin lalai na kata ini nak
ni hap jelek ikat bala ban penduna ya ka jing penjekle kamariang kenang mangin like ya ki jing pang jing sistem te tang katahi ngaku apan ai ku blei sapi ki parlok minta kastem marba lengba ka jing don ka jong pi parlok ki baju pe ye video jong ama ki yang soba ka jing pe jong pi video jong habar ki ramsan sosial media ki ba ju upload ye ki post jong ini ki video jong yang ba ka jing pe jong pi ka kalong kum ka jing rap yang ni ma kam tam kum ta ka singan na syong no ba wan ha ka ni ba cika ban sin dawai kamut ba ka jing pe jong pi ki video jong la ban ban palem ban kersan ya kalong ying ka jong ban kersan yang bangan yo pen wan wat dawai kini kesekam hoi ngetrai man kesini ngebelah man kesini ndrei kapisa ke ba mi naki video naki jingpai jupi naki jing kersan jupi lalong lang hang tahi ban kersan lam ladangi don kum kini ki kep ban sem jing tik besbun perlok ya ka jing kersan jupi kam tam hapo Instagram YouTube ban hapo Facebook Facebook ki comments ki bawan hapo ki Facebook lani haki YouTube bat Instagram ba omla ban pensengat tenan ini kalian sudah ngapadang subhai kata mapa dang pun pat napadang jengki perlok barang don ya kata kamen sim kumbang ni imah kita kari tibri belai kadang don ya kamen sim ban ya kersan lam ban ai men sim lam ke perlok ke surima la koli ke perlok ke surima la koli men kemini yin teng haban keren swa la stop ya ka live video surima te ni dangi keren sepang ke ini like sepang ke Facebook mah oi te belai sibun ya ka jingkar sanjong pi ki perlok apa Facebook mah hadu ba kapit menani apa jangan dai posting kita hadu 1 million tam kalau tiba kaya ki post ki jungi apa Facebook wow kat nong masuk men manyi iba kapten jong pi perlok yang ta kamen semban ai ke jing kersan ngai apa bat ban pi perlok baro ba ngadon ya ko we ke jing hak bai dei bat ka Instagram di kumba pila ju i nga Instagram ngala ai kapten win an nong like ma win an nong like ngai kini ka account jong hapo Instagram kelasa di monetize na dengan namla syuban kini video dia kagani ka account kejonga kembang ajuru ini reels mah kini bos dengan namla syuban peni yang ya ki reels kejonga kagani ka account ngai ngahapat ban krit mai na dakoi tingit ba dan preng jong pi bala iru ya ka account bat mai kejonga kabang ai kerteng win and sweet family kila dadi bapim 4 lap ya kenika account tu subhaban cek apa Instagram laban search tu win and sweet family ya nama ngahapan ai kerteng nak kowe nomor ba ngadangan ai dak keju nganingan login dah keju ke kerteng keju Gmail ya bisa poi yang sejuk dan kadang ngahapan ai kerteng kowe ba budget kenang ya kenika kerteng ru da ka kerteng jongahi bat i log jonga ya kum ke yang kesama nomor ba bro sekata nilai ya ki Instagram Facebook ya kami kentai ru nga mi tang marwai tengam sodon hok bangan mi tang marwai nama benai ngala don nak jong penting laban lagi kesam dina ta kada bangas secus no ya kini kerteng
Win and sweet family nang ba kumbangin tenrong lem kumbangin ra lem ya kaying kasem sya kata kajing itu jong ki perlong ki kublai sibun perlong kermen skam hak ni kesni ba pin yang ki kam ki jam jong ki dan bedeng kamet ka basa plan nang ba pinang la ban tre ki kam ki jong ki ba man la kasni kublai sibun kublai si jarngu bye bye